Kuma sepakan mau mi fi nama kani gede ka urgency mo kejinglong tongkam kerki natara hapan mare idal de bat kuil nga suturan di bania step by step khanang ba ni sutu awang oma pan panjik shai na mariule singa kum bakla pat nakalem cuma ni takada wan panjik shai ba suturan mutasi meninga ikendu ya swapnel trembi tembi u secretary jongka education Pan mentang awak kedua yo Kumar Menteri Vijay Kumar Menteri the Commissioner Secretary to Education. Buat ngelapan ke appointment na Education Minister dengan sultan atas ayo phone call na Vijay Kumar mengelawan yang buat kedua. Manyo susu kecing syai. Nama kini kalau urgency kalau kerki pelat ham lah Southri kelas rang ni exam di minumlah yang kawan pendilih. Menginumlah balik akai mak compromise ya ka lawai joki pun samla ham ki habis ke employment, buat hamta berubah ke education. Di halau kata nomrim, awan berkedua iu bang sutra kubur kasih, ada yang melakukan pau ya kita ki kejing bom semua ya hab, amar kejing violate ya kata principal guidelines, jongka MERB, tapi kami kali education recruitment policy, ya kaba kila violate hampen trikam katkum kejing tho kabala syai kedar, bagi ban short list short listed of candidate katkum ka 1:2 into 5 kamu 2.5 times mo ti ko malapan pau menen kum tu ba ki ja bun ki candidate ki blalong ki professionally eligible jadi din sekarang walong concern bat ngasutuna enta singai kendu bat ni kalong hot technical kalong very technical ngasutu bat kani ru ke involve ke reservation policy buat dawaru mana tengkan mau sarkar bahkan penkeluai ban pendap no harga bedai reservation policy kumno ban review ban revamp nama kani kala slam sebab parat bakani kanung kata ika state nama kumbang juang baka je kun jong apuros kata kamdei tam takawi papat kula community modesi gila banong manong anti garu ei ko bangalong concern kadai na kabantaka state maritik bahdin sanpo artri gisnam nyem i ka state jumi kan kio mereka yar arsut dia halo tranong rem para sultanat kita singa mani kendu batu laai ka assurance bakin postpone aswa ya kan ka interview kabadi banlong Southrik bakin hapan makani klasim ka rai aka level jongka Meghalaya Education Recruitment Board namang kana penpau ki haki artli ki point bakwe ngam suyha kolong baka short listed ka kabadi ban sim katkum ka vacancy jongka post kum ngai example biang anong biang mata kum ka fisik ka bade aknyo sim tang sau kuan rekat bakat dei katkum ka nombor 4 jong candidate ka dei adu ruk nyo ti kanni ki candidate nakoi ka subject skoi pat kalong junduk nong ka bakrau ya ka yangi kum ucap benriu bakalong junduk nong ka bakrau ya ka department bat kum ju ya state hi porokoi tika tadi ka point ka ba kidong kamban penteri kampik strictly kat kum ka ratio tika ba arpat kalong ba kidai ban penpau ban publish ya ka academic score amar ka kani kat kum guidelines kala pau shai hoit ba bala shortlisted ki candidate kat kum academic score tin ita academic score kimtim nomor fi hang ni kidong university amde tang Meghalaya andre keleng setelah kari India kebakiyo bakin wan ban apply ini ki post lecturer assistant professor pada cukup por kalong baki marks ki beron sikwi pat ki other university sikwi pat ki state du kepiat mo kat kum ka qualification kat kum ka degree kabaki ni ki candidate ki whole mo de kadi halo tanong rim bangadawa bakade bandang ka transparent kadi bandong fair kata ka recruitment bar kadi ban publish ki score ya ki ngamut ya academic score kanang ba kita ki gini ki kabaki ong kani ka provisionally candidate kini ki provisionally candidate ki basude ya kapadio andre pat kem sha include kem kham sha lo sha short list mo kem sha short list mo takta ya kiro jadi hol tanong rem bakanong fair kanong transparent ngadawa bakani kadi publish ban sultanat hidu ban kaliang Commissioner Secretary ulapan pau ba nakaliang ka MERB klasim karai bakin postpone pangit scam kinang yele bah janai kanang ba kanum non ke jinto nong khamta mahabedi ba kini ki ba kibadei ya ka bakin yo ya ka ke jokki